Bismillahirrahmanirrahim. Gel insana Emir-i Bahsa Hazreti Talha Bahçe Hurma o Pilekavi Rumeysa bkin. Hazreti Talha Roki li mescidi Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam godarit ke sahabiye di cilvederine tabi evvek menin nikavek ev godarit kin dengş kessi derna sadece Resulullah haber de evj godarit kin. Hazreti Resulullah bahsa ayet etke Ali İmran sureti Ali İmran ko ayet de Bismillahirrahmanirrahim lan tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbune. Hatta tişek dili ve da kıymetliğine unvid rıya hududa nedin imana pır sahih yani. Kuhad beje hatta Hazreti Talha radbe piyad be ya Resulallah be velad dili mida bahçemine hurma pır kıymetliye pır şerefliye ez de bir bahçe hu hibetkim rıya hududa Eddim Beytül Mal'e dedi ki iltizen ev bahçe bu bahçete. Bu bahçe fakir fukara. Ev bahçe el Medine'ye bahçe hurmaya teda 600 hab dar hene dar hurma doravi bikevra avad divar çekile divari bilinde bu hayvan meyvan ne kamizka dizki vida çan hab bir hene jibuk biwan bira wan dara av beden. Yani kumerif tabira iro lehe, kumerif tabira iro lehe belki 10 trilyon jib peri iro hindike, belki 20 trilyon jib peri iro hindike çünkü pır kıymetli bir yani. İro hesap bakın donma ardab çi mesela ni kam servi hesap bakın. O Hazreti Talha hemen radbe diçe bahçe. Diçe nakbe hindere bahçe ber divar de sekine dinere pireka vi Rumeysa Libne dareki xudireş giriye. Gazet keke dibe deri pilekaviş dibe tuvere vedere dibe tuvere vedere vela vamenki işa bugün hurma metopken falan dibe na dibe deri idi vi bahçe dibe neime. Çağ dibe neime dibe ola el mescidi Muhammed Resulullah basa khira kir gotşe kıymetli kumbidin daha imana jdile imana sağlama o da bir xude miji دریا xude da bir bahçe hibe kir meda beytül mal mugol fakir fukara belabkin. Deca geli insana emr pilekavi godarikin pilekavi dibe çi. Pilekavi dibe ki tevi bahçe xuttenera hibe kir دریا xude da yoksa tejminu xura hibe kir. Te miji kir ortağı khiri yana. Hazreti Talha dibe leçava dibe vi bahçe hurma dibe min jibu xu o jibu te dibe min hibekir meda Resulullah mgo li fakir fukara belab yani. Bilekavi dibe ki vallahi ko çav fakirat ketim kezama mutşevti jizuda bira meda bu mitgo vi bahçe derya xude da hibe bikin mitgo aştara bejm acaba te çibeji mjibunin nedgo. Xuday Teala mebda hatırı wan. İman eve işte. Em bin em deste odavın cebke xu peri hurik peri filan bevan vesem bin şka em çibidin. Edi diya mesela em bejin ki me bidana belki pireka me godna taçma vakir taçma man ne zaruk ve çib xun te zaruk apçu hadi ki falan filan. Ama Xuda Teala Kur'an'da diyecek ki Bismillahirrahmanirrahim. Er-rızku alallah. Rızk ededim de bir rızkı hayvanacı, kurmukacı, kezkacı, insanacı, her şey. Ada sahabi baş bir ayeti emin bu ne kuruz Xuda da rızk bahçe kurman nine. Rızk efendim bir erde Mısır garisu o pambu genim nine. Rızk Xuda dedi yani.
كفاك ما دريا خدا دا بده والله خدا تعالى بركة دخل مال ما دخل جان ما دخل حضور مال ما دخل اي سبيل مجي مثلا گره جار جانا مرف بده خدا دبی کی بدن کو از پی افتخار بکم یعنی دارا میوه یک مرف قد نبره وان داره دیجی که وقت مرف باری وان فیدان زده جه نکه و بمره گره مرف جه که جار جانا جبو که برکت تکه وک یعنی ایجا خود مبدا خاطر صحابیا و خود مبدا خاطر حضرت رسول الله علیه الصلاة والسلام ما عفو بك يعني وانتبه من خير وخشيدا وانت تمام امانتي خدا بن